Ikolo tokusoka litavulwa ngemuva kweminyaka lemibili ngenxa yeligciwane le-COVID-19. Lota utfola avule isikolo sekusoka lesingekho emthethweni utobukana nesandla lesiqinile semthetho. Abazofuna ukushaya ingoma ngaphandle kwemvumo sivumele namaphoyisa ukuthi lo azotholakala ashaye ingoma angakatholi ipermit ebuya kundaba ezitha oku ingonyama yakhe labo bazoboshwa immediately. Hoshimkwena uthi yonke imithetho yokuvikela kusuleleka ngaleli gciwane itawulandzelwa. Noma sivuma ukuthi ingoma izoba khona nonyaka angeke kufane neminye iminyaka ngobe uma ngabe umuntu ujwayele ukuthi ama initiates uba nawo abe ngo100 this time inamba izoyehla so that bakhone ukuyilawula engomeni namanje sifuna ukuthi social distancing ayibe khona. Mokwena ucele bonke abadala labafunekisa abantwana babo kuleti kola tekusoka ukuthi babayise baphindze bahloniphe nemasiko abo.